شهر خوجند در منطقه شمال تاجیکستان جایگیر بوده از شهرهای دارای تاریخ و تمدن قدیمی به حساب می رود. یادگاری‌های قدیمی تاریخی، نمونه کارهای هنرمندی، رسم و آیین‌های مردمی و سرچشمه‌های تاریخی، اثرهای گران‌ارزش عالمان و متفکران جهانی، شاعران و نویسندگان تاجیک، بازیافت‌های قدیمی، تاریخ کهن داشتن خلق و ملت تاجیک و خوجند باستانی را بازگو می‌کنند. صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان توجه و دستگیری همیشگی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این دوره با تطبیق برنامه‌های دولتی مرحله رشد و ترقیات شهر خوجند گردیده بنیاد انشاءات زیادی کار و خدمت‌رسانی، باغ و گلگشت‌ها، کارخانه و کارگاه‌های استحصالی، مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی، طبی و فرهنگی، ورزشی و سالمگردانی، استراحتی، خامد افراختن بناهای بلندآشیانه استقامتی با طرح زیبای معاصر و شهر زیبای آباد و پیشرفته تبدیل می‌یابد. در رفت سفرهای کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوق از جمله شهر خوجند سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با وضع زیست و زندگی اهالی و مسئولین و صاحبکاران محلی جهت آبادی شهر، بنیاد انشاءات ضروری، آبادی راه‌ها، تشکیل جایهای کاری، استحصال محصولات رقابت‌پذیر و واردات عوض کننده دستور و توصیه‌های مشخص داده و کارهای سازندگی بهره باز هم بهتر نمودن سطح زندگی اهالی هدایت می‌نمایند. نتیجه توجه و دستگیری‌ها و در عمل اجرا نمودن دستور و سفارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان شهر خوجند در همه سمت و ساحه‌ها و پیشرفت‌ها نائل گردیده همچون شهر صنعتی رشد می‌کند. در شهر خوجند 168 کارخانه و کارگاه‌های خرد و کلان صنعتی فعالیت دارند که قسم زیادی آنها در سال‌های صاحب استقلالی مملکت بنیاد شده استحصالات در اساس تکنولوژی نو ساخت معاصر صورت گرفته استحصال محصولات با صفت و رقابت‌پذیر ساحه صنعت نتیجه دانش و مهارت ملکه کار متخصصان وطنی است. بسیار نو و نامگوی محصولات صنعتی که قبلا از خارج کشور وارد می‌گردیدند و طلبات بازار داخلی به آن زیاد بود امروز در کارخانه‌های شهر خوجند استحصال می‌گردند. مثلا جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارینا متال پلاست در منطقه آزاد اقتصادی سوق که 2 سال پیش با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استفاده داده شد استحصال دوچرخه، بازیچه‌ها، فایتون‌ها و غیره برای مشغولیت نورسان و کودکان ضرورند به راه مانده واردات این نامگوی محصولات کاهش یافت و امروز بیش از 100 نفر ساکنان محلی در این کارخانه با جای کاری تأمینند. جمعیت سهامی کشاده اریانا متال پلاست که در ولایت سوق منطقه آزاد جایگیر شده است سال 2018 از طرف پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان سنه 24 اکتبر کشاده شده بود. تا حال کارخانه ادامه یافته ایستاده است. تقریبا 100 نفر کارمند کار میکنند. محصولات هایی که در کارخانه برآورده شده ایستاده است مثلا намудҳои дучарха, сечарха, фойтунча, мошинча 70% маҳсулоти мо ба хориҷи кишвар ба Ӯзбекистон, Қазоқистон, инчунин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯш рафта истодааст. То 90% кори дар дохили худи ҳамин завод Ариана Метал Пласт кор карда шуда ба пуррагӣ маҳсулот тайёр карда мешавад. تأسیس منطقه آزاد اقتصادی سوق و امتیاز و امکانات‌ها به استحصال کنندگان با آن مساعده نمود که در این روند کارخانه‌های نو استحصالی تأسیس یافته ساحه صنعت رشد کند و همکاری‌ها با دولت‌های و شرکت‌های خارجی رواج یابد. کارخانه مشترک ارچه میبل در منطقه آزاد اقتصادی سوق که از 2 کارگاه متل و پلاستیکی پخته عبارت است استحصال 350 نمون محصولات گرو تریزه، میز و کرسی، تجهیزات و کت‌ها و بیمارخانه‌ها و غیره استحصال می‌گردد. این گونه روند پیشرفت استحصالات و صاحبکاران و اقتصاد دولت منفعت آورده احتیاجات تشکیلات و اداره‌ها و اهالی را تأمین می‌نماید. در عین حال ما زیاده از 100 نمود محصولات‌های نیاز میبلی سانی محصولاتی از آهن ساخته شده این برای بیمارخانه ها کت های بیماری سانی برای محصولات های تجهیزات های طبی ساخته برای خلق پیشکش نموده ایستاده ایم. عین حال محصولات های ما واردات عوض کننده بوده در نقشه است تا آخر سال جمهوری های قزاقستان و روسیه محصولات صادرات کنیم.
солҳои охир саноатчиёни шаҳри хуҷанд таваҷҷӯҳи асосиро бештар ба истеҳсоли наву номгӯи маҳсулоти содиротӣ ҷавобгӯй ба стандартҳои ҷаҳонӣ равона намуда, маҳсулоти бозири тамғии истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои ҷаҳон мавқеи худро боз ҳам устувор ва харидорони доимии худро пайдо намудааст. масалан, дар давоми сол ба таври доимӣ содирот намудани меваю сабзавоти коркардгардида ба хориҷи кишвар дар минтақаи саноатии шаҳри хуҷанд корхонаи коркард, хушконидан ва банду басти меваю сабзавот Хуҷанд Агро таъсис ёфт. аз он ки маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонӣ амсоли пиёзи барвақтӣ, сабзӣ, лаблабу, серпиёз баъди ҷамъоварӣ аз замин муҳлати нигоҳдорияшон кам аст, бо чунин тарз коркарду хушконидан дар бастаҳои махсус ҷой намудан то 12 моҳ нигоҳдорию истифода кардан мумкин аст ва дар бозори хориҷӣ арзиши баланд дорад. дар корхона коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз хушконидан то пурра тайёр шудани он бе истифода аз химикатҳо сурат мегирад. дар нимсоли аввали соли равон 300 тонна пиёзи барвақтӣ аз ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон овардаю коркард шудааст ва вобаста ба мавсим дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ, коркарду ва содирот омода мешавад. содирот мекунем. баъд аз Федератсияи Россия ҳамкори шерикои мо ба шаҳрҳои Европа, Полша, Украина, Германия содирот мекунанд. дар корхонаҳои шаҳри хуҷанд давра ба давра ашёи хоми ватанӣ аз ҷумла пахта барои дар шакли тайёр содирот намудани маҳсулот иқтидори хешро васеъ менамоянд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сатн ашёи хоми ватанӣ пахта коркард аз он маҳсулоти тайёр омода менамоянд. хатҳои технологии корхона истеҳсоли ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ буда пахта коркард аз он либосҳои пахтагин омода шуда ба хориҷи мамлакат содирот мешавад. дар ин корхона 500 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъминанд. 90% коргарони мо занҳо мебошанд. мо пахта мегириму шими мардона, шими занона, куртаҳои мардона истеҳсол мекунем. дар 5 моҳи соли равон бино ба маълумоти оморӣ дар шаҳри хуҷанд ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсолгардида ба 471.2 миллион сомонӣ расидааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 111% ташкил медиҳад. дар ин давра аз тарафи 16 корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи 91.9 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ ба хориҷи мамлакат содирот гардидааст. ин ҳаҷми содирот аз ҳисоби 63 корхонаҳои саноатии воридодивазкунанда ба даст омадааст. аз 168 корхона зиёда аз 63 корхона бо маҳсулотҳои истеҳсоли маҳсулотҳои воридодивазкунанда фаъолият бурда истода. дар давоми 5 моҳи охир зиёда аз 91 миллион сомонӣ маҳсулот содирот намуданд ба давлатҳои муштараку манофеъ ва Аврупо ва берун аз он. дар 5 моҳи охир 5 корхонаи саноатӣ ба истифода дода шуда. ин корхона ҳам дар самти барои истеҳсоли маҳсулотҳои воридотӣ фаъолият мебаранд. нишондиҳандаҳои назаррас дар истеҳсолоту хизматрасонӣ аз муҳайё будани имконияту шароитҳои муҳайёнамудаи ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри фаъолият, таъминот бо барқи доимӣ ба даст омадааст. агар аз як тараф ба таври шабонарӯзӣ таъмин будани соҳаҳои хоҷагии халқ бо барқ бошад, аз ҷониби дигар мустаҳкам намудани инфраструктураи барқ бо бунёди зеристгоҳҳои нави барқӣ, трансформаторҳои пуриқтидор, нав кардани хатҳои интиқоли барқ ва кам кардани талафоти нерӯ вобаста аст. дар шаҳри хуҷанд давоми чанд соли охир 2 зеристгоҳи нави барқӣ, ваҳдат ва Тимурмалик сохта шуд, ки аз сарбории пешгирӣ ва барқрасониро боэътимод гардонед. ҳамарӯза кормандону муҳандисони шабакаҳои барқии шаҳри хуҷанд барои таъминоти доимии аҳолию корхонаву муассисаҳо бо барқ машғули коранд. дар 5 моҳи соли равон аҳолию иншооти хизматрасонии шаҳри хуҷанд 283 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истифода намудаанд. марҳилаи якум ин сохтмони зеристгоҳи барқи ваҳдат дар маҳаллаи ваҳдати соҳили рости шаҳри хуҷанд оиди камбор намудани зеристгоҳҳои мавҷуд будаи соҳили рост, ки солҳои 65, 70, 75 солҳо сохта ба истифода дода шуда буд. инчунин кам намудани талафоти нерӯи барқ дар хатҳои барқи шиддаташ 4 киловольта, 6-10 киловольта буд. ва дуюм лоиҳамо ин лоиҳаи насби сокунакҳои барқи интеллектуалӣ ва электронӣ ва таҷдиди
خطای برقی 0.4 کیلوولته در تمامی سیستمی شبکه‌های برقی شهر خوجند بود. لوت 3 باشد این ساختمان زیرزگاه برقی تیمورملیک که سال 2018 ماه ایون در رفع جشن وحدت آغاز شده در وقتی 28مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امیرعلی رحمان افتتاح گردید. این زیرزگاه برقی باشد با 2 ترانسفورماتور 25000 کیلووات آمپر 16 چشمک خطی برقی برای کامبر نمودن و با برقی خوشصفت تامین نمودنی مشتریان قسمتی سالی چاپی شهر خوجند می باشد. این لایحه هم عملی شد و نشاندادها خیلی به نشاندادهای نظررس رسیدیم. در وقت تطبیق این 3 لایحه تا سال 2025 2 زیرزگاه برقی عددش تجدید می شد به پورگی دویم زیرزگاه برقی نو برای کامبر نمودنی دیگر زیرزگاه برقی به نقشه گرفته شده است. حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت بلند برداشتن نیکو احوالی اهالی با تطبیق برنامه‌های دولتی لایحه‌های مهم با شریکان رشد خدمت‌رسانی را آسان می‌نماید که برای بهبودی سطح زیست و زندگی اهالی روانه گردیده است. در شهر خوجند 3 لایحه‌های اینوستیسیونی، لایحه اداره‌کنی پرتاب‌های سختی معیشی شهر خوجند، رشد نقلیات جمعیتی شهر خوجند و لایحه بهتر نمودن وضع تامینات آب نوشاکی در شهر خوجند تطبیق گردیدند که در دایره آن کارهای زیاد انجام داده شدند. شهر خوجند از 22 کمیته محله‌ها عبارت بوده ساکنان اساساً در بناهای بلندآشیانه استقامتی زندگی می‌نمایند و همزمان جهت تامینات عائله‌های جوان با منزل زیست با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و شهروندان قطعه‌های نزد حولگی جدا گردید و محله‌های نو تشکیل یافت. در شهر خوجند برای تامینات دائمی 54000 مشتریان با آب نوشاکی 5 انشاءات آب تامین‌کنی عمل می‌کند. تطبیق لایحه بهتر نمودن وضع تامینات آب نوشاکی در شهر خوجند، تعمیر و تجدید انشاءات پرتاب تازه‌کنی شهر خوجند که منصوب کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال میباشد، وضع خدمت رسانی را بهتر نمود. در نزد کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال تحلیلگاه مخصوص تعمیر گردیده تجهیزات ضروری دسترس و برای سالمی اهالی و استحصال آب تازه نوشاکی متخصصان همه‌روزه از هر منطقه نمونه گرفته با تجهیزات ضروری تشخیص می‌گذرانند و در برابر این جهت دسترس نمایی آب نوشاکی قبورهای آبگذر نو گردیده برای به نقطه معین رسانیدن آب نوشاکی نسازهای نو نصب گردیدند که اساس تامینات دائمی از اجرای این کارهای انجام داده وابسته است. بهر تعمیر و تجدید انشاءات پرتاب تازه‌کنی شهر خوجند در همکاری با شریکان رشد 3,359,000 دلار آمریکایی مبلغ روانه گردیده دوام 3 سال در برابر تعمیر بنای و انشاءات پرتاب تازه‌کنی، تعمیر 2 عدد چاه‌های عمودی، ترانسفورماتورهای نو نصب گردیده خطهای انتقال در مساحت 865 متر نو کرده شدند. در انشاءات پرتاب تازه‌کنی نسازهای نو پراقتدار آورده و به کار انداخته شدند و همزمان دستگاه و تجهیزات نو وارد و نصب شدند که روند کار اتوماتیک صورت می‌گیرد. الحال در نزد انشاءات آب تامین‌کنی خوجند آب و کانال 2 کارخانه استحصال گیپوکلورید نتری تأسیس یافتند. امروز تامینات آب نوشاکی از طرف کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب و کانال شهر خوجند به واسطه شهر خوجند و قسمی ناحیه باباجان غفورفرو کارخانه ما تامین کرده شده است. تامینات آب نوشاکی شهر خوجند از کانال خواجه بقرقان گرفته ایستادیم. 70% شهر خوجند با آب نوشاکی صفتش اعلی تامین میباشد. در آینده نقشه همین که زیاده از 15 کیلومتر قبورهای فرسوده شدگی شهر خوجند نو میشد. این هم به واسطه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان میباشد که مرحله 1 دوم و 3 بهترگردانی تامینات آب نوشاکی امروز عملی شده ایستاده است. در شهر خوجند یک زواد گیپوکلورید نتری که از نمک استحصال میشد تجهیز آورده شد برای بی‌ضرر گرداندن آب نوشاکی. باز در شهر بوستان انشاءاتی خوجند آب و کانال هست. اینجا هم باز یک کارخانه استحصال گیپوکلورید موندیم که این برای تامین نمودن خود کارخانه و بی‌ضرر گرداندن آب نوشاکی همین روز ما استفاده برده ایستادیم.
таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хосатан сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва беҳдошти солимии аҳолӣ, беҳтар кардани вазъи таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ, идомаи силсилаи иқдомҳои сатҳи ҷаҳонӣ, дахсолии байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ва дар амал иҷро намудани ҳадафҳои он дар мамлакат мебошад. солимии аҳолӣ, беҳдошти саломатии шаҳрвандон, тавлид ва ба камол расонидани насли наврас аз ҷумлаи ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар шаҳри хуҷанд 16 муассисаҳои тиббию солимгардонӣ амал мекунад, ки дар солҳои охир баробари бунёди беморхонаyu муассисаҳои нави тиббӣ ҷиҳати ташхису табобат муҷаҳҳазнамоӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти лозимаи табобат низ корҳои зиёд анҷом дода шуданд. беморхонаи мо чанд намуди дастгоҳҳои дастрасკარდагӣ ки бо ёрии он дастгоҳҳо ҷарроҳии муосир ба роҳ монда шудааст, махсусан эндоҷарроҳӣ, чӣ дар соҳаи ҷарроҳии кӯдакона, чӣ дар соҳаи осебшиносӣ, дар ҷарроҳии асаб низ якчанд намуд амалиёти ҷарроҳии нав ба роҳ монда шудааст, ки кори табибонро нисбатан осон кардааст. дар асоси барномаи миллӣ нисбати тайёр намудани кадрҳои соҳаи тиб, коргарони ҷавон ба кор ҷалб карда шуданд. онҳо ба хориҷи кишвар рафта тарзҳои нави муолиҷаро аз худ карда ҳоло дар шӯъбаҳо фаъолият бурда истоданд. он таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба соҳаи тандурустӣ эҳсос карда мешавад, барои ин ки махсусан агар гирем дар асоси он ки маблағгузорӣ нисбати соҳаи тандурустӣ зиёд шуда истодааст, ки ин боиси ҳам тайёр кардани кадрҳои беҳтар, ҳам дастрас намудани таҷҳизотҳои муосир мегардад ва албатта умуман тибби мо нисбат ба солҳои пештара қадам ба қадам, марҳила ба марҳила пеш рафта истодааст. боз як гувоҳии он аст, ки бисёри беморон агар пеш хориҷи кишвар рафта муолиҷа мегирифтанд, аксари беморон ҳозир дар худи кишварамо, дар худи тоҷикистони азизамо муолиҷа карда истоданд. шаҳри хуҷанд дар баробари шаҳри қадима будан имрӯз бо бунёди силсила иншооти нави фарҳангӣ, фароғатӣ, варзишию солимгардонӣ ва биноҳои баландошёнии истиқоматӣ бо тарҳу намои хоса симои хешро дигар карда боз ҳам ободу зебо мегардад, ки ин нишони фазои сулҳу ободӣ дар мамлакатро медиҳад. алҳол як қатор ширкатҳои сохтмонӣ амсоли Somon сохтмон ва Ком, Илит сохтмон, бинои мунаввар ва дигар ширкатҳо бунёди биноҳои баландошёнии истиқоматӣ бо дар назаргирӣ ҳамаи инфраструктури заруриро ба роҳ мондаанд. лоиҳаи сохтмони биноҳои баландошёнии истиқоматӣ бо дар назаргирии ҳамаи омилҳо таҳия шуда, айни замон Илит сохтмон 5 бинои истиқоматиро бо тарҳи хоса анҷом медиҳад, ки қомат афрохтани ин ва дигар биноҳо шаҳри хуҷанд ба шаҳри пешрафта табдил меёбад. тарҳи бино сохтмони он пурра аз ҷониби мутахассисону сохтмончиони ватанӣ анҷом дода шуда, дар бунёди биноҳо асосан масолиҳи сохтмонии ватанӣ истифода мешавад. лоиҳаи сохтмони 5 адад бинои истиқоматии 9, 11, 13 ошона бо маркази савдо, манзара, тафаққуфгоҳ барои мошинои сабукрав, истироҳатгоҳ барои бачагон дар шаҳри хуҷанд аз тарафи корхонаи ҷамъияти дораи маҳдуди архиком ки лоиҳаи ин тартиб дода шудааст ва дар айни замон дар блоки Б корҳои зеризаминӣ анҷом ёфта истода, барои бардоштани ошонаи якум корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. дар лоиҳаҳои ин биноҳо ҳама намудҳои ҳозиразамон, тарзи зиндагонии пешрафта, экологияи тоза дар назар дошта шудааст. дар лоиҳа пешниҳод шудааст аз масолиҳи сохтмони миллӣ асосан истифода бурдан унсурҳои меъмории миллӣ дар лоиҳа дар ҳар як элементи он дар назар дошта шудааст. айни замон дар шаҳри хуҷанд сохтмони беш аз 90 иншоот, биноҳои баландошёнии истиқоматӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ дар асоси нақшаи генералӣ ба роҳ монда шудааст ва иншооти нав ки мавриди истифода қарор мегиранд барои пешрафт, ободӣ, таъмини сокинон бо манзилҳои нави истиқоматии замонавӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии онҳо мусоидат мекунад. дар кӯчаи шарқи шаҳри хуҷанд аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сохтмончиёни суғд ва соҳибкорони маҳаллӣ дар остарин гузаргоҳи зеризаминӣ бо марказҳои савдою хизматрасонӣ дар вилоятро бунёд намуданд.
گذرگاه زیرزمینی در کوچه شرق که به خاطر پیشگیری از تنبشوی نقلیات و پیشرفت زمان معاصر مطابق شدن بنیاد گردیده است که درازی آن 260 متر، پهنایی 18 متر و بلندی آن 3 متر و 80 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمانی در 3 بست 180 نفر ساختمانچیان با کار دائمی تأمین شدند. گذرگاه زیرزمینی از 10 عدد درآمدگاه عبارت بوده در بنیاد آن بیشتر از مصالح ساختمانی استحصال وطنی استفاده شده است. با مقصد رشد صاحبکاری خردمیانه ما تصمیم گرفتیم که برای باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی مردم تشکیل جایهای کارهای علاوگی گذرگاه زیرزمینی بزرگ در مرکز شهر خوجند سازیم. سال 2018 این جانب این ساختمان ادامه دارد. من با دستگیری سرور دولت محترم امانی رحمان این ساختمان را به اتمام رسانیده. حاضر عین حال 114 نقطه سودا سمت‌های فعالیت گوناگون ساخته به استفاده داده ایستاده‌ایم. موافق با لایحه انشاءات نو از 114 دکان و مغازه‌های عبارت بوده. انشاءات با قاعده‌های بی‌خطری از سوختار جوابگو میباشد. برای تامین گرمی تازه نمودن هوای داخل این گذرگاه کلان زیرزمینی سیستم هوا تازه‌کنی و گرمیدهی یگانه مجهزانیده شده است. برای بنیاد تعمیر و مجهزنمایی انشاءات 16 میلیون و 158 هزار سامانه صرف گردیده است. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور و 300 نفر شهروندان جایهای نو کاری مهیا گردید. در رستاهای علاهیده با کارخانه‌های صنعتی برای براه ماندن فروش محصولات وطنی مغازه‌های علاهیده تشکیل گردیده است. با بنیاد گذرگاه زیرزمینی همزمان کوچه شرق، راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گذر منفرش، سفالک‌پوش و کوچه چراغان کرده شد. به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند با سهم دولتی و شریکی با بخش خصوصی بنیاد و نوسازی 510 انشاءات سمت و ساحه‌های گوناگون به نقشه گرفته شده. تا این دوره 426 بنای و انشاءات نو که برای خواجگی خلق ضروری‌اند به استفاده داده شدند. و امروز بنیاد گذرگاه‌های زیرزمینی، دکان و مغازه‌های فروش محصولات در آن در مرکز شهر خوجند اطراف بازارهای فروش محصولات قدم‌های نو به سمت پیشرفت و ترقیات میباشد. امروز بنیادکاری‌ها ساختمان‌های نو در شهر خوجند زیاد به راه مانده شدند. در این ردیف برای حفظ و نگهداری یادگاری‌های تاریخی برقرارسازی آنها نیز تدبیرهای ضروری اندیشیده شدند. در شهر خوجند 12 مؤسسه‌های فرهنگی، 31 یادگاری‌های قدیمی تاریخی امثال قلعه خوجند، مناره مصلح‌الدین، خانه ارگشبای بچه، بازار پنجشنبه و دیگر موجودند که معرفی‌گر تاریخ کهن داشتن خلق تاجیک را به جهانیان نشان می‌دهند. سال‌های اولی که همون بعد از اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان گوییم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دقت خاصه را به همین ارزش‌های ملی ما هم دادند. ببینید اولین اثرهایی که بخشیده شده است به تاریخ تاجیکان و آن جشن‌هایی که بخشیده شدند به تاریخ نیاگان ما و مهمترین نشه میگم وقتی که رئیس شورای عالی در همین اجلاس انتخاب شدن سال 1992 و می شود که سال 93 یا 94 به همین خانه ارگشبای بچه مشهور پرزیدنت امروزی ما پیشوای ملتی ما تشریف آورده بودند. یعنی اونگاز از روز اولی سرور دولت شدنشون دقت مخصوص رو به یادگاری‌های تاریخ دادند که ما چگونه یادگاری‌های تاریخ را در جمهوری خود داریم. در ولایت سوخت آوازدار نیست بعضی یادگاری‌های که خیلی اهمیت بزرگی بین الخلقی عمومی بشری دارد. پرزیدنت کشور محض به همین تاریخی مهمی تاجیکستان تاریخی کجا است به همین اهمیت خاصه دادن. از این رو قانون‌های نوی حفظ یادگاری‌های تاریخ و مدنیت به همین بخشیده شد و خیلی خوشنود هستیم که ما تاریخ شناسان امروز ها همون یونسکو همون یادگاری‌های تاریخی معماری و باستانی آرکئولوژی ما را آموخته ایستاده به این اهمیت داده است. مؤسسه‌های فرهنگی، آثارخانه‌ها، مکتب صنعت، کتابخانه‌ها و عموماً کارمندان و صنعتکاران برای بلند برداشتن معنویات اهالی خدمت می‌نمایند و نقش آنها در بلند شدن ذوق زیبایی پرستی، ایجادکاری نسل جوان اهمیت مهم دارند.
анъанаине ки гузаштагон ҳунармандӣ, косибӣ, оҳангарӣ, гулдӯзию зардӯзӣ, атласу адрасбофӣ, қолини дастӣ дар таърихи ниёгони халқи тоҷик ва мардуми хуҷанд шуғли дӯстдошта, таъмини оила ба ҳисоб рафта, нақшу нигор навҷӯиҳо аз маҳорат, дониши хосии ҳунармандон шаҳодат медиҳад. ва ин ҳунару маҳорат нақшофарӣ давра ба давра то ба имрӯз расида дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат аз нав эҳё гардид. дар шаҳри хуҷанд ҳунари аҷдодӣ аз нав ривоҷ ёфта, занону духтарон ба омӯзиш шавқманд мебошанд ва марказҳои таълимии истеҳсолӣ, грантҳои президентӣ, дигар дастгириҳои давлатӣ ҳунармандиро рушд медиҳад. бо ташаббуси пешвои муаззами мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соли рушди ҳунарҳои мардумӣ соли 2018 соли рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ эълон гардида буд ва ман тасмим гирифтам ки дар ин сол ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи ҳунармандони вилояти Суғдро таъсис дода бошам ва инро таъсис додам ва ҳоло 70 нафар ҳунармандон аъзои ташкилот мебошанд. дар байни онҳо маъюбо ҳастанд, аз оилаҳои камбизоат ҳастанд ки имрӯз мо онҳоро сарҷам карда ҳунарҳои мардумиро аз қабили зардӯзӣ, гулдӯзӣ, сӯзани дӯзӣ, тоқи дӯзӣ, мӯҳрабофӣ, рассомӣ, заргарӣ ва ғайра онҳоро омӯзонда истодаем. ҳунарҳои мардумӣ дар радифи арзишҳои фарҳангӣ қарор доранд ва вақте ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон меҳмон меояд, аввал ё тоқи миллӣ ё ҷомаи миллиро тақдим мекунанд ки ин нишонаи фарҳангии мо мебошад, ҳунарҳои мардумӣ мебошад. дар паёмҳои солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, ихтироъкории наврасон, омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ риёзӣ, ҳалли масъалаҳои ҳалталаби соҳа, дастуру тавсияҳои мушаххас дода мешавад. дар доираи ин дар шаҳри Хуҷанд биноҳои нави муассисаҳои таълимию томактабӣ сохта, синфхонаҳои таълимӣ бо ашёи хониш, айёниятҳо ва воситаҳои техникӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар 47 муассисаҳои таълимӣ 47460 нафар хонандагон таҳсил менамоянд. 2995 омӯзгорони соҳибтахассус таълиму тарбия медиҳанд. дар муассисаҳои таълимӣ 71 синфхонаҳои компютерӣ амал карда, дар онҳо 1610 компютер, 220 принтер ва 161 тахтаи электронӣ, 215 проектор ки бо шабакаи интернет пайваст мебошанд, дар таълими хонандагон истифода мешаванд. ва муассисаҳои таълимӣ дар 3 моҳаи аввали соли равон аз тарафи шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд боз 18 компютер, 30 принтер ва 7 тахтаи электронӣ дастрас карда шудааст. айни замон дар назди муассисаи таълимии рақами 5 бунёди бинои иловагии сеошиёна ба роҳ монда шудааст. аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш, рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон гардид ки ҳадаф аз он беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ риёзӣ ва тавсияи тафаккури техникӣ насли наврас мебошад. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд 47 муассисаи таълимии миёна ва 47 муассисаи томактабӣ фаъолият доранд. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд боз 2 муассисаи таълимии хусусӣ дар арафи сохтмонаш ба анҷом расидааст ки мумкин аст ки яке аз он муассисаҳо дар соли таҳсили нав ба фаъолият шурӯъ кунад. соли таҳсили гузашта 12 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Хуҷанд дар олимпиадаҳои байналмилӣ ширкат варзида ва гирифтани ҷойҳои сазовор нол шуданд. ҳамчунин дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ 18 нафар хонандагони мо барои гирифтани ҷойҳои сазовор ноил гардиданд. ногуфта намонад ки омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти мо ҳам дар ин ҷода пешраванд. соҳаи маорифи кишвар яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мо дастгирӣ ва ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин ҷода мебинем. сол аз сол дар шаҳри Хуҷанд муассисаҳои нави таълимӣ кушода мешаванд ва ғайр аз ин муассисаҳо бо омӯзиши курсҳои нав бо айёниятҳо чачронда мешаванд. таваҷҷӯҳ ба рушди соҳаи маориф аст ки имрӯз дар шаҳри Хуҷанд 27 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 4 литсей, 4 гимназия, 10 мактаби хусусӣ, 1 мактаби интернети ёрирасон, комплекс кӯдакистон, мактаби махсус барои кӯдакони қувваи босираашон сус фаъолият дорад ки дар онҳо барои таълиму тарбияи хонандагон беҳтарин шароитҳо фароҳам оварда шудааст. таълиму тарбия дар муассисаҳои давлатию ғайридавлатӣ аз рӯи барномаи таълимӣ сурат мегирад. синфхонаҳои химия
биология ва физика бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз гардонида шуданд ва он дарсҳои амалие ки имрӯз дар барномаи давлатӣ ҳаст хонандагони мо метавонанд бо анамон аёниятҳое ки бевосита барои омӯхтани чуқур омӯхтани фанҳои дақиқ лозим аст истифода баранд ва боз дониши худро мукаммалтар гардонанд. дар муассисаи мо баҳри татбиқи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ҳамаи утоқҳои фанӣ муҷаҳҳаз бо ҳамаи техникаҳо мавҷуд аст ки мо аз он васеъ истифода мебарем ва дониши худро мукаммал менамоем. дар муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд бар замми ташкили синфхонаҳои фаннӣ муҷаҳҳаз бо лавозимоти хониш мизу курсиҳои нав таъмири муассисаҳо баъди итмоми таҳсил ба роҳ монда шуда дар давоми чанд соли охир аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ва волидайни хонандагон дар аксари муассисаҳои таълимию томактабӣ марказҳои мустақили гармидиҳӣ ташкил ва синфхонаҳо дар фасли зимистон бо гармӣ таъмин аст. ин шароитҳо таваҷҷӯҳи хонандагонро ба омӯзиши фанҳои таълимӣ ва иштирок дар озмуну олимпиадаҳо афзун намуд. ташкили озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ва тоҷикистон ватани азизи ман барои таълимгирандагон шавқовару диққатҷалбкунанда гардида сафи иштирокчиён имсол низ зиёд аст ва наврасон дар шаҳри хуҷанд давраи таътилро имрӯзҳо бо хониши китобҳои бадиӣ баҳри омодагӣ ба иштирок дар ин озмуни сатҳи баланд сипарӣ менамоянд. солҳои гузашта то 80-85% хонандагоне ки ҳуҷҷатҳои худро ба роҳи дохишта ба мактабҳои олӣ месупурданд ба номи баланди донишҷӯ сазо мегардиданд. дар масоили таълимӣ сатҳи дониши хонандагон месанҷим ва маълумотҳое ки мо дорем сатҳи аз худкунии хонандагон сатҳи сифатнокии донишонҳо баланд аст. сатҳи сифатнокии хонандагон дониши хонандагон 43%, аз худкунии онҳо 85-89%ро ташкил мекунад. албатта ин ҳама ин самараи меҳнати заҳмати омӯзгорон ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. наврасону ҷавонони зодии даврони соҳибистиқлолии мамлакат аз он хурсанданд ки барои машғул шудан ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ дар ҳар маҳаллаи шаҳри хуҷанд майдонҳои муосири варзишӣ, толору ҳавзҳои шиноварӣ сохта шуданд. ҳоло дар ҳудуди шаҳри хуҷанд 296 иншооти варзишӣ аз ҷумла 7 варзишгоҳ, 181 майдонҳои варзишӣ, 67 толори варзишӣ, 3 ҳавзҳои шиноварӣ, 37 иншооти варзишӣ ва як маркази варзишӣ солимгардонӣ мавриди истифода қарор доранд ки 132 нафар мураббиён аз рӯи 29 намуди варзиш 4090 нафар варзишгаронро машқу тамрин медиҳанд ки ҳамзамон 500 нафар духтарон дар ин гурӯҳҳо машқу тамрин менамоянд. аксарияти ин толору майдонҳои муосири варзишӣ дар асоси дастури сарвари давлат баҳри татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон давоми солҳои охир сохта шуданд ва наврасону ҷавонон бо истифода аз ин шароитҳо ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ омодагӣ мегиранд. дар шаҳри хуҷанд 12 боғу гулгаштҳо, хиёбону кӯчаҳо, маҳаллаҳои обод ки дар заминаи дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми чанд соли охир бунёд аз навсозӣ шуданд, макони истироҳату фароғат, сайру гашти сокинон аст ки ба онҳо рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. боғи ба номи Камоли Хуҷандӣ, Маҷмаи Истиқлол, боғи ба номи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, Наврӯзгоҳ, хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ ва дигар иншооти зебои муҳташам макони истироҳату фароғат, ифтихору сарбаландии сокинон буда, ин мавзеъҳои зебо таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳонро ба худ ҷалб менамояд. самараи истиқлолияти давлатӣ, дастгирию таваҷҷӯҳи ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки шаҳри Хуҷанд марҳила ба марҳила рушд карда ба дастовардҳои назаррас ноил мегардад. имрӯз ҳокинони ин шаҳри бостонӣ дар фазои озоду шукӯҳмандӣ фароҳу шодӣ кору зиндагӣ менамоянд ва ин ҳама пешрафту ободиҳоро натиҷаи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ мекунанд.